Көп жылдан beri. Men hazır yaşım 63'e kirgen bolsa şu көп жылдан beri şunu satağı var. Mayla, Kaç oldu? Kanala. Kaça? Bultırım ben sıkmalarda 800'den 700'den sattım eden. Manaşlarda 100'den ödülü 200'e satkan bultırı. Endi bu yıl endi manada 25, 28, 30'a jetpeydi. Endi jıl turu kebeydi ekan. Chegara açık ekende жақсы кетеді еді. Тәжікстаннан келеді еді, Тәжікстан жауылып қалып, сәл қиындырақ болып қалды бізге. Negizinden dün bazar olup açılgan. Orta sepmenen bizden bazarga күнүгө ошол убакта Өзбек Республикасынын Андижан областы, Кокон, Кыргызстан, Фергана, Наманган областтардан бери эл келет эле. Наркнава арзан эле, салыштырмалуу. Анан негизинен дүң баада сода жүргүзүшкөн. Базардын почти 60% дүң баада сода жүргүзүшкөн. Таможня союзга киргенден тартып, бизде базарда границалар бекитилгенден кийин, анан биз таможня союзга киргенден кийин өзүнүн таасиратын берди. Bir kelgende, bir ketkende приблизительно 5 tonnalık maşinadan bir çok degende 3 kelip kettiler. 15 tonna emeni aptasını alıp ketip de verip düşü. Anan keyin жақсы jeri bayağı baası öte жақсы bolsun elgeç. Bazı uşular kelbey kaldı. Tasir boldu. Misal üçün örüktörüz düşüp ketdi, gürüçüz düşüp ketdi. Tacikistan bolsun misal üçün soda normal bolup turgan. 100'den kelip alıp turgan. Taciklar kelgen malda жақсы болот дешет эле. Ама ошол жерде бемарал жүрүшөт эле. Тажиктар алып. Жактан товар алышып келет эле. Буяка. Ош буюмдарын жүзүм, пөзүм, майда-чүйдө ошондоклорду алып келип өткөрүп, анан өрүк алышып кетет эле. Азыр тажиктар көп. Олар оптун алып кеткенде бизге жеңил болчу эди да. Каптап базарма-базар көтөрүп жүрбөйт эдик. Илгери алардан жүзүм, ошо жашылча нерселер келчү эди да. Азыр жүзүмдөрөн кымбат базарда. Жүдө жакшы пайкалып атат да. İç açılganda 1400 konteyner, ondan çıkarı Likan, Malbazar, Apşepet, taksi vardı, 5000 orana jakın iş orada payda bolgan bir iç açılganda. Bugün günde hazır el bolganda bir günde jakşı soda bolur, cuma günü. Kalgan günlerimde Katar'da soda dahi olup kaldı. Ançak'ta Murdağ'da yerin alımı yok. Erten yanvardan başlayıp örtü sezon oturağız. Oşo örtü sezonda Aşpet'e 400-500 konteyner işledi. Negizinden alıp qaraganda oşo 2013 yıldan 15-16 yılga çeyinki bazarda bolup atkan bayağı tavara üretmeyen adamların kelip ketkanından sanını qarab salıştırgan bolsa почти 50-60-70% azayıp ketdi azırca. Burada
Endi biz qo'limizda emas-da bu açılış. Qancha oldi? 140 so'm. 70 mi? Bizda 60 lira o. Bizda 70 so'm. Lampasdan chiqadi? Pastdan chiqmaydi-da, pastdan 60 keladi. lira qilib sotadi. 60 lira qoldi bizda endi. Voy. Tajiklardan ko'proq bizga mana bu nima desak haligi juzum, limon shunday narsalar keladi. Biz ulardan sotib oladidik, bizdan ular sotib olib ketishadi-da. Shunday bizda yo'q narsalar ularda bor edi, ularda bor narsa bizda yo'q edi-da. Shu obmen tovar bo'lib turadi. Men savdo nimiz yaxshi edi. El ko'p keladi bu yerga. Hozir endi shu narsalar uzilib qoldi-da. Chegara yopilgandan keyin barliq narsani Tojikistondan olib yurchi biz 4 yil. Hozir hammasi o'zi Qirg'izistonning o'zining tovarini olib kelib, shu Qorasuvdan, O'shdan, Bishkekdan olib kelib, shu yerda sotamiz o'zimiz tovarda. Murda barliq 4 yil past yoqdan olib yurganda, Tojikiston tarafdan olib yurgan. Hozir yo'l jabulgandan keyin o'zimizda baldar magazin ochib boshladi. Kerakli narsalarni o'zimiz qilaylik deb ko'pchilik ishkar bo'lib ketdi. Bizda ayilda bir ele magazin bo'ldi. Hozir 7 ta 8 ta magazin bor-da. Razaqovga boram desangiz 250 so'm bu yoqqa, 250 so'm bu yoqqa yo'l kira qilasiz. Ondan ko'ra shunday qilsa ko'zga tushib turib 50 so'm meni. Shu moyi olib kelasiz-da. 50 so'm ham ketmaydi yo'l kiraga. 20 so'm borasiz, 20 so'm bilan qaytib kelasiz. Biz pulingizga eslatgan. Bu yoqda barliq narsa bor. Mana Razaqovga chiqish uchun vaqtingiz ketadi. Abitgacha 2 soatda borasiz, 2 soat kelasiz. Bu yoqda 2 soatgacha barliq narsani olib kelib uyingizda boshqa ishingizni qilaverasiz-da. Yana Bishkekka borib turamiz, O'shga borib turamiz. Ulardan bizda anchalar mevz bor-da, raznica bor. Ularda 100 so'm tura turgan narsa, Bishkekda tura turgan narsa bizda 130 so'm turadi-da. 30 so'm mana shunday raznica berib o'tadi-da, qimmat bizda hozir. Bozor endi dehqonchiligimiz bilan siz dehqonchilikni qilib qo'yasiz. Qanday рынка, там достаточно такие тяжелые коммуникации. Естественно, что торговать очень тяжело. Вообще всегда исторически Баткен, он больше торговал, конечно, с соседними республиками. Баткен, он находится в наиболее густонаселенной части Центральной Азии, в Ферганской долине, там рядом, особенно близко к таджикским экономическим центрам. Закрытие границ для Баткена это фактически означает, что экономический, конечно, коллапс в этой области.
не могло не произойти снижение продаж, потому что если мы посмотрим вообще на Баткенскую область, на географическое положение, это естественный тупик. Это самая крайняя область Кыргызстана. Торговать очень тяжело, товары возить очень дорого, то есть логистика вся нарушается. Получается, что Баткенская область, она становится для предпринимателей, для бизнеса просто неинтересной. Потому что там, в самой Баткенской области, там нет достаточного рынка, там достаточно такие тяжелые коммуникации. Естественно, что торговать очень тяжело. Вообще, в целом, Баткенская область, она имеет огромный экономический потенциал, огромный. То есть она может быть самой развитой областью Кыргызстана. Там есть потенциал там, построить вот эти огромные, большие, современные логистические центры. То есть склады вот, там, на десятки тысяч там, рабочих мест, но только в том случае, если она будет транзитной областью.